non cooperation movement na mai pakpage asa laklaba matamda kallaba khongjang ama khanglep lefan khiba sida lebak asigi miyamna ingak ngaknaki jail manungdagi Gandhina andolon leplagani haina lauthorakpada Chitaranjan Das amasung Motilan Nehru na awaba phongdokhi loinana Gandhi gi wadu thajaba ngamkhide British Raj nasu chap manana ngakhe adubu yamna nungaikhi Mars ki tang tarada Gandhi bo mahaki ashramdagi pharaga sahi taruk jail da pire Gandhi so harauna yakhi Thanigi mamangda fajinduna jail da thamlamlabade leipak khabai khara saramgadabani adubu hojik Gandhina jail da leikraba maramna pumnamak ningba kainare thawai mami phawba yaunadre Viceroy gi wahida hui ama phawba khongkhidre haiki Gandhi masamakna magi tungin basing amasung mabu yariba kangbu singna makok ngaurakpaduda karisuna sungba pokhide maramde mahak masamaki wakalna lamjingduna changsin kibane oiningba oirakpada nungnangba pokhide mahakna khwaidagi chetna thajariba wakalgi lamjing singi manungda pandamdagi lambina hena lui haibasini maruwaina hingsadagi hingsa polaktuna leipak asina ning tamnaba honariba asida praja amasung makhoigi luchingba sing sa ohelakani haina chetna thajaki adumakpo matungda Satyagrahagi khongjang asi mi yamdaba apikpa mafam kharadadi kanaba yai Bharat kumba mising yamna yamkhraba pak chawkhraba mafamdadi khongjang asi kanaba watli haiki maram asidagi Bharat ka chunagadaba atai khongjang kayada pukning changba hongnarakhi Gandhina jail da laikhrabada Montego Chelmsford Reform Singh December 1918 dagi hokhiba adugi matungina 1919 da pangthokadoriba election aduda Congress ki mi kayana pukning lupnakhre Reform Singh asida paliba responsible self government hairiba si 1918 ki August da Montego na lauthokhiba adugadi yamna soinare miyamna yamna penakhide yamna chawthoklaba ain sabha kayada Mikhal da karakpa mina masing yam halabasu loinana Mikhal da karaklaba minister singda khara hanthaba thaki thabak khara province singi oina khakjarabasu sakti mapungdi akhanaba sakti kaya pairiba viceroy amasung province singi governor singda adum maraiki pamnadraba muslim singi tonganba electorate adusu adum leiri maram asidagi 1919 da ahanba election pangthokhibada Congress yaukhide hojiksu Congress ki ayamba mina council singda yauningdre madugi mahutta Gandhina mathamoide yamna pamjaba khungang semgatpa haiba thabak kasida mapukning luptuna leinakhi adubu Motilal Nehru Chitaranjan Das Bithal Bhai Patel amasung Hakim Ajmal Khana chingba achaubalu singba singnadi 1919 election asida yauselaga council ki thabak chathandaduna British Raj punamduna makhoina haiba yahanba pamki masigi pholoina Congress manungda kairakle Motilal Nehru gi group pu Swarajes natraga pro changer haina khangnaduna election yaure Central province ta majority fangle Bengal da su khara hanthajarabasu adumna oire atai province sing amasung center da su phibam phare lemhoba group na no changer saina khangnakhre khungang sing da thabak tawduna laikhre 1918 gi February thada masa narakpadagi Gandhi jail dagi thadorakle oiramliba phibam maduda nungnangba pokre mamaidadi adum yakhre adubo khungangi miya marakta maromdom lepchabagi sakti self reliance lehannabagi damak Gandhina rajniti pumtha thadoklagi haina ningle maramdi phibam madutada ningtam ihaugi artha leigani haibasi mahakna kanna thajarakle council da changbagi khongpham madu bomna horaga polaubina loiba haiba phibam maduda lakle
Imperial Council da Motilal Nehru amasung Vithalbhai Patel anina yamna sakti laiba parliamentarian orabasu thabukti amatta pangthokpa ngamdre. Bengal da Sitaranjan Das na kahenba sajat chaliba governor da kudong sadaba kaya thokhannabagidamak Muslim League ka khusamnare. Laibak thibadi lising amaga chamapan kun mangagi mayai chalakpada matam chadana mahak laikhidre. Bengal gi Swarajit Singh matik charaba hei singlaba luchingba amana laikhidabada kok ngauduna leinare. Khara leiraga Central Province ka Swarajit Singh ga reform sing thugaiba toktuna makhoigi maraktagi amana minister phawo oire. Masina amukasu Congress manungda tokhai hena tarakle. Makhoigi luchingba Motilal Nehru kanthi thokna saurakle. Adubu lisinga maga chamapan kuntaruktasu hena phibam phalaktre. Madan Mohol Malviya amasung Rajpat Rai anina Hindu Singh tagi oiba Independent Congress Party haiba malingkhattuna election yaure. Phibam masida Swarajit Singh gi ho chap chana maithiba haibadu oiki. Congress manungda kainerakpadagi hena pak chauna Hindu amasung Muslim Singhi marakta kainerakle. British Rajna lising amaga chamapan supna mapandagi hauna Muslim League ki davi tongan ba electorate leigadabani haibaduda rajniti gi oiba kanglup khaidokpagi ithin pusinduna jati ani asi asum kainerakhibani. Lising amaga chamapan taramapan gi reforms na amuk voter list hena pakthok chauthok khanduna amasung province singda rajniti gi sakti hengat handuna amukka hena jati ani asi nungsinadana ba thausil chathaki. Matung tarakpada Hindu Singha Muslim Singha yeknaba oina amana amabu khalanki. Adum oinamak Lucknow Pek amasung Khilafat Andolonna mamaida jati ani asi Gandhi gi luching makhada British Sarkar gi mayokta punna lepminnanabagidamak khara naksinare. Adubu non cooperation gi khonghau yaithokkhibadagi Hindu Muslim ani gi hanagi molom adu mathi pongnare. Lising amaga chamapan kun marida Turkey ki nationalist leader Kamal Ataturk na Prithvi ki ahan balanjau da mang kibalam sing hanjin hanba Republicani haina lauthokpa amasung Sultan Khalifa bu loi thakiduna Khalifat Committee laibagi kanaraktaba asina singba thodok singdagi Muslim sing na masagi phirep honglakle Hindu singati naningaktre hana mukta oidriba mawongda jati ani asi isingda thawga haibadu oirakle non cooperation gi matam maktadasu kanglup masel gi oiba hingsa gi thabak pangtholakhi Khalifat ki wafam dagi kahenba sajat chalaktuna Muslim lawmi singna British amasung Hindu animakki makhadagi nanthokhtuna Khilafat Republic haina lingkhale ihawadu sarkarna yamna tathiba mawongda namthaki nungainadaba adudagi Hindu kaya hatki makhoi kaya busu namduna Muslim olhanki masigi laman khumoina Arja Samasna Awang Bharat ki kanglup kaya Muslim oibadagi Hindu oihale. Malviya gi Hindu Mahasabhana khongjang asida kanna sogatki amasung tamthiraba slogan kaya lauhanki. Lising amaga chamapan kunga mangada Muslim singnasu Hindu singbo Muslim onhannaba akanba thabak kaya laukhale. Hindu kanglup singnasu Nagpur romdagi Rashtriya Sayam Sevak Sangha lingkhattuna kahenba thabak kaya changsilai. Punamak kasi mahayoina lising amaga chamapan kun humdoidagi lising amaga chamapan kun taret phawba Awang Bharat sinbathungna Hindu Muslim yengthinare. Lising amaga chamapan kun marigi September thada Muslim singna Hindu chamaga yangkhai manga hatuna khwaidagi hena sathiba mawongda phibam phachalakhidre. Masigidamak Gandhi masamakna Muhammad Ali ga Delhi gi yumda numit kun mathoini chara henki. Chara henba aduna matam kharadang tuminna leinakhrabasu lising amaga chamapan kun taretadi Gandhi na Hindu Muslim gi wathokasi mioibana ingthanba ngamloi Isorna tamlakpa haibadu mangaire haiduna kham thengna ningba kaiba phungdokki. Lising amaga chamapan kunga mangada Congress na sitharakpa du ubada Britain gi Secretary of State Lord Birkenhead na karem nakhi Indian nationalism gi bhut adu mangkhre haina
1976 की इलेक्शन दा स्वराजिस्ट पार्टी न साथी न माइथीरक्लबदा अमसुंग कांग्रेस मनुंग द मचेत मचेत तारकपा अदु उबदा मोतीलाल नेहरू ना अवाबगी सोर ना फुनगलदुना हाइकी नेशनलिज्म की शक्ति गा थाक यामना हंतबा कम्युनलिज्म की शक्ति गा थेंगाइनबदा अकोनबगी असिना ngамख्रे राजनीति की अतियादा कुपसिलक्लिबा अमंब लैसिलसिंग अदु खरा खरा मंगाल उलक्तबदी नत्ते गांधीना जेलदगी हेक थोरकपगा लेबाकी काचिन कोया यौना चतुना इरोमदोम लेपचबा सेल्फ रिलायंस की मंत्र संदोखी मतम अयाम्बदा तरेंग नाइखी खादी सेले मागी मतवदुना मी कयागी पुकनिंग फजिनखी लाइरब लौबी कयाना माबु यामना खंगनिंगलखी कांग्रेस की पांदम पामनरखी खादीबु निंग तंबगी फिजोलनी हाइना मियामना यानरखी मरकसिदा वल्लभभाई पटेल ना सैत्यग्रही अमा ओइना सोंगथोरक्ले लाइगुमलब मूर्ति अमा ओइरक्ले 1956 बर्दोलीदा लौइंखोलगी खजना मफम मरांग खंगदना हेंगतप थिंगनबगिदमक अचौब सैत्यग्रहगी आंदोलन अमा तौखी थौदोक असिदगी वल्लभभाई पटेल बो मियामना सरदार हाइना मिंथोल पीखी अमसुंग इकाई खुमनखी अतोपा मखलगी लोचिंगबा अमना लाइन पुब मीनी हाइना खंगनबा अलूरी सीताराम राजूनी 1954 दा महकना गोदावरी की चिंगी लमदम सिंगद खुंदाबा थाक यामना हंथना पुंसी लेलिबा कोइचत चतुना हिंगलिबा जाति सिंग अदुगी याइफनबगिदमक थबक कया पाइखतखी पुलिस स्टेशन सिंगदगी खुसुखुलाई मुल्लगा अरोनबा लम्बी सेमगतखी लमदम मदुदा लैरिबा सरकार की शक्ति पुमनमक चप लेफनदुना थमखी ब्रिटिश सिंगना यामना वाना आर्मी कया सिजनदुना महाकपु नमथखी अमसुंग हातखी नेशनलिज्म की भूत अदु मांगखीबदी नत्ते तुमिन्ना लैखीबने तांजा हेक फंगबदा अमुक हेक तहौगले 1958 की नवेंबर थादा ब्रिटिश राजना राजनीति की ओइबा रिफॉर्म कया अमुक तौननबा लॉर्ड साइमन न लुचिंगदुना रॉयल कमीशन अमा ब्रिटिश पार्लियामेंट्रियन तरेटना सादुना भारत पुंबा चत्तुना येंसिलहली येंसिनगदौरिबा थौरांग असिदा भारत मचा अमत्ता यावहनखिदे मसिदा पुंनमकना यानिंगदबा कन्ना फोंदोखी हेना साथीरिबदी लॉर्ड साइमन मसामक नतना कमीशन की अतई मेंबर सिंह सकनाइरबा मी अमत्ता नते भारत की मरमदा करीसु खंगद्रिबा ngakta oina tawi कांगलुप खुदिंगी नेशनलिस्ट सिंगना कमीशन असिबु सिदोखी अमसुंग मखोइगी खोंथांग खुदिंगमक बॉयकॉट तौनखी मखोइना चलुबा मफम खुदिंगदा हड़ताल तौदुना अमुबा फिराल पाइदुना अमसुंग साइमन हनख्रो हाइदुना लाउसिनदुना इकाइबा पिरकपदा नतना कनानसु मखोइबु तराम तराम तौखिदे आंदोलन तौरिबा सिंग अदुगी मथक्ता पुलिसना तमथीना ओट नैखिबदुदा यूपी की थौना लैरब कांग्रेस की लुचिंगबा गोविंद बल्लभ पंत पुंसी की ओइना हक्सांग की फिवम सोइनाई हनखी अतोपा मना लाहौर सासनगुमना ओटखिबा लाला राजपत राय ने चैवल खरा लैरगा 1959 की नवेंबर तांग 13 नोंगाखी साइमन कमीशन की मायोक्ता नेशनलिस्ट सिंगना बॉयकॉट माई पाकना चथखिबदा नतना भारत की राजनीति लुचिंगबा सिंगना खुमांग चौसनगदबा थबक थौरम कया सुपुकनिंग चंगनरे साइमन कमीशन तौरकदबा रिफॉर्म सिंग अदुगी महुत्ता मतिक चारबा पाउखुम अमा ओइना यानबा भारत मसाना मसाबु लैबाक ngakchabagi संविधान की मरमदा कुपना मिटियंग चंगनरक्ले पाउखुम मसिना पेपकन हेटना हाइखिबा भारत राजनीति की इरांग तौब सिंगना सरकार न तौब रिफॉर्म्स पु थवई उसित्ते अदुगा मखोई की ओइबा वारोल दे खक थंगलक्ते हाइबदो सिंगनबगी मतम लाक्ले कांग्रेस अमसुंग मुस्लिम लीग अनि पुनसिनदुना अनिमकना यानगदब संविधान अमा पुथोकनबा पार्टी पुनमकी ओइबा कॉन्फ्रेंस अमा कौदुना थबक निंगथीना चंगसिनबा हौख्रे कॉन्फ्रेंस असिना मोतीलाल नेहरू ना संविधान की मरु ओइबा कयातम सेमलग पुथोकले मुस्लिम लीग की ओइना जिनाना पुखलखिबा सिंगदे मुस्लिम लीग की ओइना तोंगानबे इलेक्टोरेट सिंग थंबगी महुत्ता अतई अतोपा वारोल कया थांगले मदुगी मनुंगदा बेंगोल असेंबली दा सीट सरुक अहुम की मनुंगदा अमा मुस्लिम की ओइबा
ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ ꯎꯠꯈꯤ, ꯃꯣꯇꯤꯂꯥꯜ ꯅꯦꯍꯔꯨꯅꯁꯨ ꯀꯟꯅ ꯁꯧꯒꯠꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯃꯍꯥꯁꯚꯥꯅꯗꯤ ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯃꯣꯇꯤꯂꯥꯜꯗ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯧꯅꯕ ꯁꯤꯟꯅꯔꯦ꯫ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯖꯤꯟꯅꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯅꯤꯡꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯃꯃꯩꯗꯗꯤ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯗꯨꯅ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯅꯨꯡꯃꯛꯇꯗꯁꯨ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯇ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅ ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯆꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 40 ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯣꯇꯤꯂꯥꯜꯃꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯖꯋꯥꯍꯔꯂꯥꯜꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯏꯪꯂꯦꯟꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯂꯛꯄꯅꯤ, ꯂꯝ ꯀꯌꯥ ꯀꯣꯏꯔꯨꯔꯕꯅꯤ, ꯖꯋꯥꯍꯔꯂꯥꯜ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯑꯀꯟꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯁ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯈꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁꯨꯞꯅꯝ ꯁꯥꯁꯟ ꯁꯨꯛꯌꯥ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ꯫ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯔꯤꯐꯣꯔꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯣꯏꯔꯥꯡ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯁꯤꯡ ꯆꯠꯍꯟꯈꯤꯕ ꯄꯥꯝꯂꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯖꯋꯥꯍꯔꯂꯥꯜꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯕꯣꯁꯅꯤ꯫ 1918ꯗ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯅꯟ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯂꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇ ꯈꯜꯂꯕꯁꯨ ꯆꯪꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯄꯨ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇꯒꯤ ꯇꯣꯛꯇꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯤꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯀꯉꯥꯎꯅꯔꯕ ꯃꯣꯇꯤꯂꯥꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯗꯨꯅ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ꯫ 1918 ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯄꯨꯔꯅ ꯁ꯭ꯋꯔꯥꯖ ꯇꯥꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ꯫ 1919ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥꯗ ꯐꯝꯈꯤꯕ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥ ꯁꯦꯁꯟꯗ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯇꯥꯏꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯊꯥꯡꯒꯠꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯜ ꯀꯔꯈꯅꯥꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯎꯠꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯅ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯐꯝꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯨꯡ 2 ꯆꯨꯞꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯂꯥꯎꯈꯤ꯫ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯠ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯗꯥꯕꯤ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯥꯟꯙꯤꯒꯤ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯍꯣꯡꯍꯟꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯈꯪꯁꯤꯟ ꯎꯁꯤꯟꯅꯗꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯁꯤ ꯔꯁꯤꯌꯟ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯝꯖꯤꯡꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯊꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯟꯗꯣꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯄꯤꯛꯅ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯅꯗꯗꯨꯅ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯠꯁꯤꯡꯅ 1918ꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯖꯥꯔꯁꯤꯡ ꯁꯛꯇꯤꯗꯒꯤ ꯊꯥꯡꯊꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯁꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯨꯕ ꯉꯝꯈꯤ꯫ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯖꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯐꯝ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯌꯦꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯇꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯣꯠ ꯅꯩꯔꯤꯕ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯃꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ, ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ, ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯕꯣꯜꯁꯦꯚꯤꯛꯁꯤꯡꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯠꯂꯦ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯩ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯔꯦꯗ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ꯫ ꯕꯣꯜꯁꯦꯚꯤꯛꯁꯤꯡꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯆꯥꯗꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅꯥꯊ ꯚꯠꯇꯆꯥꯔꯌꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯟꯕꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅꯥꯊ ꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯈꯤ꯫ ꯇꯥꯁꯀꯟꯇ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯖꯝ ꯆꯪꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯏꯅꯣꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯂꯨꯞꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯀꯜꯀꯇꯥꯒꯤ ꯃꯨꯖꯥꯐꯔ ꯑꯍꯃꯗ, ꯕꯣꯝꯕꯦꯒꯤ ꯑꯦꯁ. ꯑꯣ. ꯗꯥꯡꯒꯦ, ꯃꯗ꯭ꯔꯥꯁꯀꯤ ꯁꯤꯡꯒꯥꯔꯥꯚꯦꯂꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯍꯣꯔꯒꯤ ꯒꯨꯂꯥꯝ ꯍꯨꯁꯦꯟꯅꯤ꯫ 1912ꯗ ꯁꯤꯡꯒꯥꯔꯥꯚꯦꯂꯨꯅ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯦꯁꯟꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯔꯥꯖꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯠꯀꯤ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯁꯛꯇꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯥꯡꯒꯦꯅ ꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯠ ꯀꯧꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯠꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯦꯐꯣꯡ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ 1925ꯗ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯦ꯫ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯦ꯫ ꯃꯇꯝ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯣꯜ ꯀꯔꯈꯅꯥꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯐꯥꯖꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯦ꯫ 1918 ꯍꯧꯅ
लेबाक असिगी चाउरबा लेबर यूनियन सिंह पार्टी असिना पाइसिनले यामना हईसिंगना स्ट्राइक कया पांगथोकपा ngamle मदुगी मनुंगदा साउथ इंडियन रेलवे बॉम्बे की टेक्सटाइल वर्कर्स सिंह यूनियन सिंह याउसिनख्रे लोइनना चाउरबा गेरनी कामगार यूनियन सु याउरे रशिया की इथिन असी कम्युनिस्ट लेबर मूवमेंट तनतखिदे लिसिंग अमगा चमापन कुंदगी लिसिंग अमगा चमापन कुनमापन फावगी मतमगी मयाई चनबदा अनौब टेरोरिज्म की मथी पोंगलखी सचिन सन्याल अमसुंग जोगेश चंद्र चैटर्जी न लिंखटखिबा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नदी टेरोरिज्म असी धर्मग मरी लेनहंदबत नतना ब्रिटिश तांथोखरगा मीना मीबु ओटपा हाइबसी पुमतोक तोखनगदबनी हाइखी बोल्शेविक सिंगनदी धर्मबु मीगी कानीगुमनी सानी मीना मीबु ओट नैदबा हाइबसी मखोई मखोई की धर्मनी हाइखी लिसिंग अमगा चमापन कुनगा निपानदा एसोसिएशन असी असुम असुम चौखलक्तुना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वरकले तसेंगबदी आर्मी नतखिदे मरैबाकीदमक थबक तौबा नत्रगा सीबा डू और डाई हाइबा मंत्रा मना चेतना पुल्लबा मरैपाकपु यामना नुंगसीजबा थौना लैरबा नहारोल सिंगी संस्थाननी संस्थान असिगी ख्वाइदगी हेना ममिंग लैखिबदी भगत सिंह ने लाला राजपत रायबु तमथिना हाथखिबा पुलिस ऑफिसर सौंदर्स पु लिसिंग अमगा चमापन कुनगा निपान की दिसंबर थादा एसोसिएशन असिना लमन खुमदुना हाथखि रशिया की लम यामना पाक चावे अमसुंग भारत के यामना नकनई मरम असिदगी ब्रिटिश सिंगना रशिया बो मखोई की भूत प्रेत कुमना मतम सांगना मितियेंग असि थमलखिबने हौजिक्ति मखोइना भारत कम्युनिज्म संदोरकले ब्रिटिश सिंगना खंजरमबदुमक चुमले कम्युनिस्ट लुसिंगबा सिंगदगी ब्रिटिशना भारत खुदोंग थीबा कया नंगले लिसिंग अमगा चमापन कुनिपानदगी असिगुंबा लुचिंगबा कया लेबाक थुगाइनबा होनई हाइबगी मराल पीदुना जेलदा थमजनख्रे अदुबो मराल सिंग अदु प्रमाण तौबदी ngamkhide मरुइना कानपुर बोल्शेविक कंस्पिरेसी केस अमसुंग लिसिंग अमगा चमापन कुनमापन की मार्च की मेरिट कंस्पिरेसी केस असिना चिंगबदा अकोनबगे असिददि कम्युनिस्ट लुचिंगबा नत्तबसु यावखि मतम इकान कनदना टेरोरिज्म लक्सिनबगीदमक सरकारना पब्लिक सेफ्टी बिल अमा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दा पुथोकले असेंबली अदु पिथलवाई पटेल ना सभापति ओइदुना बिल अदु कक्थले अदु वाइसरॉय एरविन ना माकी अखन्नब शक्ति सिजनदुना आइन ओलहनखि लिसिंग अमगा चमापन कुनमापन की अप्रैल तांग निपानदा बिल अदु असेंबली दा खनब मतमदा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ना मसागी वरोल कया पुखत्तुना थिंगबा पीखि नहावरिबा सिफायनी भगत सिंह अमसुंग रतुकेशोर दत्तना विजिटर्स गैलरी दगी असेंबली फमलिबा मफमदा बोम अनि लंगसलखि मी हटके हाइदुना तौखिबा नत्ते नांगरिबा सिंग अदु तादनबगीदमक तौखिबनी हाइना ममैदा मखोइना सेंदोखि विचार सथरकपा मतमदा भगत सिंहना मसामक अमसुंग मागी मरुप तसेंगबदे थबक सुबा कांगलोप लेबर क्लास ना डिक्टेटरशिप फंगनबगीदमक होनरिबा कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी नि हाइखि रिवोल्यूशन असि पूजा तौफमदा अखोई नहारोल सिंगना धुप कटकदबने मरमदी मसिदगी हेनबा अतई कनिंगाई करिसु लैते अखोई पेले रिवोल्यूशन बो अखोइना खौरांग नाइरिबने इनकिलाब जिंदाबाद रिवोल्यूशन कुइने हिंसनु हाइना लाउरदुना अकनब प्रतिवाद तौखि मरैबाक निंगजबगी ख्वाइदगी हेना सेंगलबा अमसुंग साथीरबा फिरेपमने भगत सिंह दे ब्रिटिश पु तांथोकपद नते लम्मसिगी मीना मियोट मिनई तोबीबा सि पुनमक थिंगलगा भारत की मिचम अमना मंगक हाइगतना चचबा दुनी हाइना मागे अनिंगबा फोंदोखि खरे लैरगा लाहौर अमसुंग सहारनपुरदा बोम की कारखाना फगलकले लाहौर कंस्पिरेसी केस तौरकले भगत सिंह जतिन दास राजगुरु अमसुंग सुखदेव ब्रिटिश साम्राज्य की मायोक्ता लोन ललहौ तौबगी मरा लैरे हायरे विचार सथरिंगई मक्तदा जेल दा थमजनख्रे राजनीति की बोंदी सिंह दा थीने तवी हाइबगीदमक जतिन दास सरा हेनबगी खोंजंग चंगसिनखि लिसिंग अमगा चमापन कुनमापन की दिसंबर तांग 16 दा सीखि मागी मरुप मपांग सिंह अदुबुना
matam sang na bichar satharabagi matungda 1953 ge Mars ki tang kulhumdoi da hatki maril leiraba naharol sing asi matam sang na miyam na puja kanakhe Kolkata da Jatindas si kibagi sabha jatra mail anidagi tadana miyam na saruk yakhi Bhagat Singh su miyam na khwaidagi hena pamjaraba mioi ama oikhi official report amanadi lepak asida Gandhi bu rajniti gi khwaidagi henba mangjin thabalu chingba ma oidana bahona ki haina phongki makhoi lemna sikhibadi natte British Samraj gi England saru teknaba ningtam iho ado mai hona chakhallam mane